Upfala mikosi uchingapa ubvumana pasi uchingapa lishenga ushenganyiwa mano lipasi lidzinginyesa mdzinginyo labvuma sagole iwe vathu vamwe vendi philipise chilonda choditodela thamu yo mdzimu yoswika litadulu losinyiwa chothe vamwe ve zwoitwa vathu chita mune chivavwi atsina ndi masimbe nthatho ndi vulwadze chivutshela coronavirus chichili chisina ng'anga covid-19 auna vuxavelo ndi thivathiva lipasi chotanganya kereke chovala ri do rabela ngapi mixuma chovala hu do liwani ndi ndala pedzi zwikolo ri chamba uwamba ndi upfanungo ri do xavela ngapi chotangani nge mashango dava pano ndi phirela va ri dzule mahayani dzilafho huna va ri tambe zwanḓa tshomedzo huna hu tsiwana hu mupfumi a chikhethi ndi phedza kholomo dza musanda kha vhaḓivhalea vhafunzi na vhakhokheli zwo bala tsho balela madokotela ndi gonyongo nthatho vhaongi khavho ndi jogo i lemelaho i tou vha shiashiya zwibadela zwo ḓala maongelo o ḓala vhakale vha ri a ri thu zwi vhona tshitshetsho zwino balela dziṅanga madzoloke navho ndi a ḓivha nga Tshivenḓa zwi a ila hunga ndi ṅena i ḓo fhedza vhathu mahosi na marena vha tsha ḓivha nsuna tshena hu bikiwa nga khulu vhana vha wela zwivhasoni vha vho soko ri kanikani vha fara tshino vha litsha vha fara tshino vha litshedza vha khou ḓi ṱhaṅwe zwi ḓo nga sa lufhanga fhi ndi ṅena i khou fhedza vhathu muphuresidennde vho ḓaḓa tshoṱhe vho fara ludongo nga u fhisaho ndi lufhanga lwo fariwa nga vhuhalini vho fara tshikonḓaho heyi ndi ṅena i khou fhedza vhathu zwino ri shavhela ngafhi mahothi vho hona ri vho nga ri zwi ṱangadzimeni ndi ṋawa u zwimbela dzi ḓo ṱalula heyi ndi ṅena i khou fhedza vhathu.